Reaching Filipinos through music and bringing joy from across the ocean. Aloha! Mabuhay! You're listening to the Hit Filipino Radio on AM 1130, 96.7 FM, OC 882, and PinoyPowerMedia.com on KPHI Pinoy Power Radio. Dahil tinibang Bautista po, dumdumeg kayo ti makaikat bannog a programa, Kompletos Recados, ni Ninong Benny Giang Rieta, dito'y KPHI AM 1130, 101.5 FM, Can Oceanic, Digital Cable Channel 882. Ay nukasto'y latibiyag ag pekelak, Lunes, Inggan at Domingo awan inanak, Uray pa'y nga tanuag triple jabak, Di makisayan bills ko ti credit card, Numabalila kung mga iyutang ko, Daytoy na'y napuskol nga uban ko, Numakayak lakit ding nga alisto, Dupang panunutek kasasaad ko. Naimbag lakit din taad na programa ti radyo, ang makaliwliwa, malipat ang amin na problema, no dungeg ka, matay ka't katawa. Kompletos Recados, linglingay ni saluyot, makapunas banog, makaikatilaladot, ang inen, tatyang mo, uray ka na, ang makail-ildo, nudongeg ka, Kompletos Recados. Yes, mga kaibigan, it's Kompletos Recados time once again. Kumusta kaya amin na sa ngapada pong awan iti labas na itatangal daw iti Domingo. Kahit sa pila kumapot nakaradkad tayo amin na sa ngapada. Kastay kanta ni Ben, nadtoyan na po. Ti programa nga paglinglingayan, nairanta po para kadagiti amin na nangisit ti siko na apadak. Ha? No, napo daw deta siko yo amangan taag kamanaw. Hindi po mga kaibigan, trademark ni Ilocano yan, no? Nangisita siko nga kunada mga kailyan, kaputa nalaing nga agtrabaho kang runaan na ititalon. Ya? Madalat tamod na kita'y nalaing nga manalon. Nang runa na kita'y garado iti parbangon. Ay, tayo kunadan mga kailyan. Tinakamisyoot ay susapo. Patinigas at nagmisuot ka na kayo. So nga dapat umisum kayo mga kaibigan, ano? Tayo kunadan, the shortest distance between two persons is just a smile. Ayun. Naitang araw po, itigaganti programa tayo Kompletos Recados. Mang tedray aw, mang tedidibang ar, kadagiti mas na ayan. Kastamutin, mang linglingay, mga kaibigan, kadagitay malmaldayan, nang nangruna dagitay nakatapaya. Napiapay jay kwarta tadda tao na, yung tay tao no ang kwarta na nakatapaya. O, tama ba yan? Mga kaibigan, atano diyo, Benny Giang Rieta po lamang mga kailian. Kadwayo man na pong manglinglingay ti bagbagi tayo. Iti na ito yung daw, iti Domingo. Alright. Yes, ang inin tatyan mo, uray ka lang makaot-utot. Ha? Wan, mading amin numutot kayo apo, pang-pangasyo basit isango yung. Kano italikod yo, delikado. Nainin na po niya ramin ti tao nga narigat, napimpintas nga ipasangom. Ipalikod mo mga kailian, tanim palikod mo. Sus, Ginoo. Samon to matibaga. Gyamang kayo, makyang angot kay lang. Yes, mga kailian, naragsakto yata rin yung may kumablaw ka na kayo amin na sa kapado mga kababayan. Iti dayto yung daw iti Domingo. Okay? So nga rin daw po intay yung pagyamanan dagiti na dumaduma yung sponsors ti programa to yung mga kailian. Sandali lang, ha? Well, maraming salamat iti Diplomat Tours and Travel Incorporated with telephone number 848-2404 mga kaibigan.
Masarakan nyo po ti pisina dati na 905 Umi Street, Suite 105 dito'y Kalihi. Likudan lata ti Jack and the Box. Thank you very much to the President ni Parang Arce Agustin. Kastamot tinda kita diplomat team member sa nakasaganang agserbi kada kayo mga kailyan. Ngayon dadauluan ni Elma Paclev, kastamot ni Reggie de la Cruz, ni Michelle, ni Monique, ni Maylani, ni Luz, ni Jason Agustin. That's Diplomat Tours and Travel Incorporated for your traveling needs. Incorporated for your traveling needs, mga kaibigan. 848-2404. Dito yung 710 Coho Street, Honolulu. Sangwanan lata ti Honolulu Community College, Balasiw laeng ti Kapalama Canal. Tay kunako na with kayo na kaisam. Retail number is 8416611 and their wholesale number is 8456691. Thank you very much, my big mahalo to their president, Mr. Keith Shota. Gemstar Cargo, babayan ka na bossing Noli Pagdilaw, 330-3494. Ni Emma Pagdilaw is 330-3484. Ni Mario Ramelb is 6768930. Ni Jocelyn Ramelb is 3820125, mga kaibigan. Gemstar Cargo for your balikbayan boxes to the Philippines. Kastamotin, maraming salamat kada Manong Val, kanimanang Edith Doctolero, Tita Sunrise Lace and Flowers. Dito'y King Street, maawagan nyo iday di 533-3925. 533-3925. That's Sunrise Lace and Flowers, mga kaibigan. Of course, may mga kumpadres and mga kumadres. Maraming salamat mga kailian to paring Ben and Maring Flor Sacro di na Ismanoa. Kastamutin na kita ubing na Jason, ni Cory Ann, ni Brian Christian, Kenny Janice. Dita how mana place, da ambo kini Bing Tabios. Kastamutin na kita ubing da KD, ni Casey, ni Kevin, Kenny Kobe. Ni Tata Charing, kini Nana Maria Tabios. To paring Cesar and Marang Mirna Lamarca dita Alani Street. Kastamot din kita bingda ni Gina, ni Gerald, ni Jason, kentay kapapatgan nga ni Jayden. Of course, ni Manong Francisco Padilla dito 94-1234 Kahuayna Street, Waipaho. Maraming salamat. Ni Arnold Miguel, Manager Dolpao. Maraming salamat sa inyo. Kastamot din ni Angelo, ni Angelica, ken ni Ronel, ni Adan, ni Lucy, mga kaibigan. And of course to paring Joseph and Lorna Ancheta di Tamao Lane. Maraming salamat sa inyo. To Jason and Jamal, kastamot din the George ken ni Lovely, ni Joshua ken ni Hyper Kylene Antieta. Maraming salamat to Lyndon Salvador and Donna Salvador di Tagulik Avenue. Dito'y Kalihi pa rin. Ni Manang Linda ken ni Manong Ernesto Manuel Sr. Di kita ubingda ni Erickson, ni JR, ni Emmy ken ni Ernilyn Manuel dita Kapulay. Maraming salamat. Kastamutan ni Panding ken ni Marites Kalibuyot. Maraming salamat sa inyo. Kastamutan na kitubingda ni PJ, ni CJ, ni AJ, ni DJ ken ni TJ. Of course, ni Dennis Corpus. Kastamutan ni Elu Mesus, ni Lumen Kalibuyot. Maraming salamat. And the last but not the least, ni Manong Wally Ganitano. Iti Ganitanos Ornamental Iron Craft. Masarakan nyo po dito Pearl City Industrial Park. Nagsapsapol kayo po iti agaramid kadeti automatic gate, ya. Kaslamutin alad, lanay railings, security window grills, repair and welding services, free estimate, mga kailian. Tawagan nyo lang ni Kaka Wally Ganitano, iti 456-7780. 456-7780. Yan po, mga kaibigan, ang ating mga magigiting na sponsors. Maraming salamat sa inyo. Okay, ngarod mga kailang, kaputal daw ti Domingo. Teko na ko, you gonna sit back and relax again. Kaputa mangibasa ak manang kada kayo apo iti may sasarindanew. Iti daytoy nga aldaw ti Domingo, mga kaibigan. Sa ating mga listeners, maraming salamat to Ven Bautista. Thank you very much, Barok. Iti anos mo. Yeah. Kada kita ding-dingag kada tayo apo tayo upload ko dito YouTube. Ninong ko na dito program. So, sa mga nandyan sa YouTube, naimbag nga tinga chal daw yung apo dito haway ngamin, ha? Diya ka muna dito ayan nyo kat naimbag nga oras latan. Kasi tamo tayo dito naka-Facebook, ya? Ngayon siya kawampay ti Facebook ko kadwa. No apay? Awang ngamin ti face balyok. Nagsasabi lang tayo ng totoo, di ba? Si paring Nestor maburang ba yun? Paring Joseph, ha? At dabasong kumpad.